Dekwetegi God meeting o ket walal ngeko. Angon danine o sab ondiang rem I God mam God neti wa God vugorong. Tawtawurti God meeting o lo o wol o ngase. Then meeting o tan o now. Lekile nirme kwet meeting o tere sab ges timyak o men o mes orinten ge wo o vel sab de loto latan. Teni God meeting o tangsar ni tiwal timyak kinekil nasiani Adam. Teni meeting o repe suruat ngen nasiani Eve. Roro gotong malaklak indan letupe galengas I God meeting ti min roro. Adam tan Eve kumbulbul wara min God. Roro gotorong lisa ini. Bamotau ti roro arung cai setan. Dan roro anda kan kanur. Teni God muvor ya roro dan nono tipe. Baang mo roro goto kakampelek sek siro sinaken roro. Baga o sinak o tutupe goto le tupe. Tawengo God mele o ser min roro. Wa roro kakampelek sek sur len roro o sinak. Imyak inenkel Adam dan Eve roro manda o tereng mirmar na netin roro. Wa o tereng mirmar ine mele na matpunte menir. Nergo kilgal, bel rong lise, wa bush wa kwel ngelegitisye. O versin del lalal ngeko mele na matpun roro. I Adam wa I Eve. O manen negingo nin del magan ganur. Amasawre ine I God memem o gersal vita ni tergor o buge tangsar. O tangsar go busren o sheep. Lamasawre I God me el o dere sheep misialo. God me tergor o buge tangsar. O dere sheep ge me tergor o buge tangsar den na meten God. Wa tawtawur ti o sul mo taliwe den I God wa katanda bileng timakine. Ner me betek setel wa ner manda o soga saret le meten erem. Ler mo khor bul lovon ni tiwal oliwo bogo woso burge len. Petia indian I God me vet besil vita ner avansi sidang lovon o lokta ba o sil go meres vita andan ner kel timaki God. Ner del ko pak el ngeni tiwa ba I God gilal o sabwer ner tandanda. Woni ni les nal ngener tani ni vetreng ner de lola maram. Mandati ganteng harpe nen tawapak o papak o mora. Manane o tangsar mahan ganur ni talwe riende ni God. Ise o gorong. O manane gine I God memem o le begembiring o tangsar vita. Akilal o sabwer o we wo o sabwer getisye. Inge ole medani God. Inovem ni tiwal I God wendin. Nito o God kisisya minek ba ino. Nito mungmugo o saber limale latan ko wal lanaw. Nito o lol sawsawar na sien Lord God inek. Warindem ke lepeng memse vita anda korong. Dema vitamang wa iretna. Nito ko busbus na won o tangsar kisisya. Nito ko mbak. Nito ko belbel. Nito ko stragita konong. Nito ko ararik mbosapsal na non te konong. Ingyo tafal irone. Manane vitai God me vetreng me nono lego rong siro tangsar ba osul to welisa vetine. Wa ingod no atbati vita ngais nego vetreng inoto ni tugal gor I Jesus go van me maramko. Nego mem kalkel ne bolol bun siro ganur. Olol tambo sheep watam buluk mepet la masawre I Jesus olol siro ganur. Renchi vetia chimapun o to gomora ire prophet nen God me vet vita. I Jesus ko van me wa wat a Bethlehem le repe o kwilewer. Vel savre prophet nen God me veti lobok mugin God ma van din me. Matawtawurti I Jesus ni wat le kwilewer ni tiwal na siani Mary. Na temen Jesus I God gem wa ision yang bileng ay la maramko. La masawre Jesus matangsar. Ne manda gu sab go Indian. Ne mavais kel irega mimiati. I Jesus bileng mawurve irega los. Ne manda irega Rusya van kelkel. Wa irega matgon siya elkel. Wa irega porgon siya rong kel. O man mo Jesus vita wurve kel irega sulko. O getemoil o sil o mora matatag Jesus. O manom tu vita ne netin God. Matawtaw ti iramarana ta Judea mulolana ni Jesus. Irega panay vitan den o sil del atatag Jesus. Wa miturong ta nir.
Irma vita bushne. Lepong ni tiwali Judas muturmo solda golokta benito vita reti Jesus. Jesus mereka vita nera leni. Nirmelei Jesus logo bur bever. Atangsar liwo ipailat kemeres vita i Jesus nivan was. Nega gilal vita i Jesus atangsar gowe. Tagala le mawin Jesus golokta nirmaulo. Wostiter mbani. Atangsar liwo ner okwane go sul. Onne ni ke Jesus nera leni tianda miatni. Betewe vita Jesus ni miat. Manane otogar nano nombu ondang. Wasasaret vita kangan nirimiat siro ser bumbu. Ba o manane gine i Jesus metekwel mela maram ti vita ni ke kelne bolol sur ombu tangsar. Jesus olol ogo wendano sheep. Wa ondere sheep gotero gam ombu. Nanderen Jesus gam go sheep den ombu ndel. Levetit nene relo lokong nerogonom ti bavel mo los wa omate maban mendeno timiat. Si se tangsar ganda onne otimiat memti otimiat ine nalon geni. Ba o saber ogo wegam ni tiwal vitanera mem otangmat bitimiat onera burvel otangsar gine. Pasi se ganda vaga onne otimiat memti ise gine galere no po minyolol. Wo yolol ine go bus o polo tene olol mawiner onne go buri sotimiat tampaganda isiskel ise molosti. Takle peng nerwo pus okpo olokta. Gaya masap timia kine vita ganda melkel olol gagar mugi timiat ai. Igota liket betemeres okpo wasina bolol. Negetemeres o sheep wambuluk. God mebetrengin notoni Jesus taligi miat patiwal logo lito ngol vita Calvary. Baolol ina sirogan anir talo maramdel. Iloko obat mugin God. Nimevet vita si kemi manda bolle mugin God. Maging ko kemir nom to be Jesus. Riverisne vita nivan me lete kwemi. Nigela kel kemi, bunde vita nabugan kemi, wanigela min kemi o iskala. God meting ogenengang monatuna ibabay. Wow boy megaba vonen mate kwaranga. God me ukeng natuna ni te mate walnina. Wow boy megenina anong tub no matea. Hingga tanggal ini Oboroveti lito Calvary solda magosta men Jesus wanamalkan wologol. Di Jesus bindam ni wologol gandeng arevret tenne karamia. Amasawa Jesus mimiat orir merir olom upung oere wasil mimiat tilar matur meskelpe. Teresa sautina kena vare minen bita Jesus iturne dingko. Atau urdi sosirtan ini kodima satiu Jesus lele. Amasawa tawale mu Jesus murong tawita guni otara kendana mate. Erma fana bulgoro metele linu pabulu. Oner memma sol data bagel goro metele dan vita segi sane fan men bel riana turge. Ogoro ran fetila santer dara rabani roma fan melele. Rora el ofin pap mi tiwil dia vita den metele. Engselen God nebet min roro. Komorang asek segi Jesus sener mabusneti. Ani ondang ayako ni motora. Riela fener mem netiai. Tau urdira tingor nin Jesus style ne. Nera kawa kampe bring nera ngen tek ne. Ingo nera kara gilale bisa Jesus iturna jingko. Pai Thomas asara ne jiwala nin Jesus ki tiali lot bring ne. Ime vet nami janom tuple. Mama tau urdin nela matak lemin Jesus wala malkan wala lalan. Nevet min Jesus lotino kotino. Jesus nevet vida Thomas surnek melno nek monom tu. Fawera sener vetel no paner monom tu. Amo Jesus maban keleget nevet vida. No vetreng min kemi afurong. Ni otole len kemi ni ofato kemi. Ni ondang men kemi bo turwol ken dan mergal. Jesus nevet bileng min rasala. Ifan bafal sildel anen angen kot kowe.
Sil rase undem dia sir nambogar. Oner onom tu pida Jesus undem pida nambogar nener. Erwes nemen lologar mongon kot lukula ner minimia. Sikim anum tu pida Jesus sifais. Kot neveti pida kemindel agosipro. Jesus matola maram ko pung samud vet lamasawen motra kilden okparang. Teni fani to olivet te gira salana non. Pas masne ko kwa mo Jesus pida. Ifanda ko ngale we bafal fonondel. Amasawre Jesus melekal ket. Engchel ni rome fet pida real Jesus mafar kal ket. Le bang ni ti wal ni kel men bileng ti magine. Inga tafalini fet. Kung isang ulbijal masaway sa sumol kalkil ket irating gorna non magor bun bulandi ni tiwa ogam le tinarong ta lenga mena ito siya malagu ofu gorong sa sumat fat miner surti mafan me Jesus me betrang ma fu gorong dal Willias ni paane Jesus ilal fe tansar mi da fan da tawar le mun go siya fu gorong dang lolo Abu orang kaling orang mal les mungkin rasa ner orang te Jesus te konom tu. Abu orang mafatuan naya sawarun din afan menden God. Imelame aman menen tambo orang te God o jurgor setan. Animelame meres minra Kristin vidana lagang minra tuar suri Jesus. Singkoni kirong te okrama kon rekod ko neko meres vidane ko kweteo Kristin. Okokwat ng God libet bitanin o es bonom tu pam suri Jesus isen imiat bolokan kanurnini. Power sa leis ng diang bileng isen ito kwete Kristin gam o doto ware umbo molfa lo burworong umbo farong sande. Namawang bitarang namin God bitane ko anganur wanda bitan den umbung denik. O si bita Jesus ko umbung denik. Pasti siya din Jesus kanda bitani ugute inatin kot ofu orang afan malilis non. Niyo got kel wo ugute tur Christian. Buk mun got mefeti min rasil del fida takle kueng Jesus kel melamaram. Kami njar orne amasara ni kel me ni orene. Rasil rasil nero tenen fida Jesus notifies ner sawen ni ser mine. Veteran vidaner level up. Jesus meris ser ninin. Asi sewa tu merisi Jesus niyo visa ser sir nambokan kil. Si kemi ane tu vida Jesus sifas kemi, si lot kemi, niyo andawas was kemi dano ser lugule mati. Kemi o moli ket levanan kot, o fono tangmat, o fono malaklak, o ilsiyan dia. Kot kami resindiana sil del vida leo masawre mba fan liget ke. Kot miwet vida fel fono fel sil wo fel kuka kurung dele ayere o weko. Mana nagine kamak mafetreng me okram fon rekot mkemi. Itaw lolokbor mana nik mi dawala ishala nik mi tagamele indan lesur. Nik mi tandale o es mong vida sa sare tai tamba fan liget ke. Amawang si Ochura es kalat timya ko tami pa menden kot. Yo meres nila menek suri Jesus ni miati wel long ang kanur. God meramoni namon meray na Lord Jesus. Wa oboy wege wata weva surongoy nina. Tavoy non Christ alonina, nina ratatas in Christ, nina kel suro mama, alovuy mon Jesus. Pwede God meeting o ket walal ngeko. Angon dan ini osap on jang rem I God mam. God neti wa God vugorong. Totogorti God meeting o lo o wol wo mase. Ten meeting o tan wo on now. Lekile nirme kwet ni meeting o teresap ges timyak o men o mes or inten ge wo o ver sap de lo to latan.
Teni God ni ting o tangsar ni tiwal, timya kinekil, nasya ni Adam. Teni ni ting o repa siroat ngen, nasya ni Eve. Roro ko tong malaklak indan letupwe galengas I God me tingti min roro. Adam tan Eve kumbulbul ware min God. Roro ko torong lisa ini. Bamototo ti roro arung cai setan. Dan roro anda kan kanur. Teni God mo vorye roro dan nono tipe. Baang mo roro koto kakampelek sek siro sinaken roro. Baga o sinak ko titipe koto le tipe. Bawengo God mele o ser min roro. Wa roro ko kakampelek sek sur len roro o sinak. Timyak inenkel Adam dan Eve roro manda o tereng mirmar na netin roro. Wa o tereng mirmar ine mele na metfun temenir. Ner ko filgal, bel, rong lisew, bush, kwa ngelegitisye. O vel sindel lalal nge ko mele na metfun roro, I Adam bo I Eve. O manen negingo nindel magan ganur. Amasawre ine, I God memem o gersal vita ni tergor o buge tangsar. O tangsar go busren o sheep. Lamasawre I God me el o dere sheep misyalo, God me tergor o buge tangsar. O dere sheep ge me tergor o buge tangsar den na meten God. Wa toktor ti o sul mo taliwe den I God wa katanda bileng timakine. Ner me betek setel wa ner manda o soga sa saret le meten rem. Ner mo hor bul lo ni tiwal o liwo mo wo so burge lel. Ketia indian I God me vet besil vita ner avansi sidang lo wono lokta. Ba o sil ge meres vita anda ner kel timaki God. Ner del hopak el ngeni tiwa. Ba I God ge hilal o sabger ner tandanda. Oni ni les ngal ngener teni ni vetreng ner de lo la maram. Mandati gandeng harpe nen tawapak o mora. Manane otang sar maran ganur ni talwe rien den I God. Ise o gorong. O manane gine I God memem o le begembiring otang sar vita akilal o sawer ho we wo o sawer getisye. Inge o le medani God. Inogem ni tiwal I God wendin. Nito o God kisisya minek ba ino. Nito mungmugo o sawer limale latan ko wal lanaw. Nito o lol sawsawar na sien Lord God inek. Warindem ke lepeng memsek vita anda gorong. Dema vita mang wa iretna. Nito ko bus na won o tangsar kisisya. Nito ko mbak. Nito ko bel. Nito ko sragita konong. Nito ko ararik mbosapsal na non te konong. Ingyo tafalgi rone. Manane vitai God me vetreng me nono lego rong siro tangsar ba o sul to lisa vetine. Wa ingot na atbati vita ngais nego vetreng in noto ni tigal gor I Jesus go van me la maramko. Nego mem kalkel ne bolol bun siro ganur. Olol tambo sheep wa tam buluk me pet la masawre I Jesus olol siro ganur. Renchi rechi timapu no to go mora ire prophet nen God me vet vita I Jesus go van me wat a Bethlehem le repe o kwilewer. Vel saf prophet nen God me veti lobok mugin God ma van dun me. Matautorti Jesus ni wat le kwilewer ni tiwal na siya ni Mary. Na temen Jesus I God gem wa ision yang bileng ay la maramko. La masawre Jesus matangsar. Ne manda wu saf go indian. Ne ma vais kel irega mimiati. Jesus bileng ma wurve irega los. Ne mandai rega Rusia van kelkel, wai rega matgon sia elkel, wai rega porgon sia rong kelkel. O man mo Jesus vita gurwe kel rega sulko. O getemel o sil o mora matatag Jesus o manom tu vita ne netin God. Matauti iramarana ta Judea mulolana ni Jesus. Nere pane vitan den o sil de la tatag Jesus o mitorong tainir. Nere mapak vita busne. Lepang ni tiwali Judas muturmo solda golokta benito vita reti Jesus. Jesus mereka vita nera leni. Nermele Jesus logo bur bever. Atangsar liwo I Pilate kemeres vita I Jesus nivan waswas. Nega gilal vita I Jesus atangsar gowe. Tavala le mawin Jesus golokta ner mavlo
wosti termbani. Otangsar li won ner okwane go sul. Ponne ni ke Jesus nera lenni tiandal miatni. Betul beta Jesus ni miat. Mana ne otogar nano nombu ondang. Osasare vita kangan nur ni miat suro ser bumbu. Ba o mana ne gine Jesus metekwel mela maram tivita ni ke kelni bolol sur umbu tangsar. Jesus olol ogo wenda no sheep. Wa ondere sheep otero gam umbu. Nanderen Jesus gam go sheep den umbu del. Levetit ne ni relo lokong. Nerogonom ti bavel mo los wa omate maban menden otimiat. Si se otangsar ganda onle otimiat memti otimiat ine nalon geni. Ba osaver ogowegam ni tiwal vitanera mem otamat bitimiat onera burvel otangsar gine. Pasi se ganda vaga onle otimiat memti ise gine galere no po minyolol. Wo yolol ine go bus okolo tene olol mawiner. Wonne gogori sotimiat tampaganda isiskel ise molosti. Takle kweng nergo push okpo olokta. Gemo sab timia kine vita ganda melkel olol gagar mugi timiat ai. Igota liket vetemeres okpo wasina bolol. Negetemeres o sheep wambuluk. God me vetreng notoni Jesus taligi miat patiwal logo lito ngol vita Calvary. Baolol ine sirogan anir talo maramdil. Iloko awabat mugin God. Nimevet vita si kemi manda bole mugin God. Maging ko kemir nom to be Jesus. Riverisne vita nivan me lete kwemi. Nigala kel kemi. Kunde vita nabugan kemi. Wanigala min kemi o iskala. God me tingo venengang. Mona tuna ibabay. Wow, boy, mega ba, vonen mate kwaranga. God me ukeng na tuna, ni te mate walina. Wow, boy, mega nina, anong tub no mate. Hingga tawar ini tel. Oboroveti lito Calvary soldam wasta men Jesus wona malkan wologol. Jesus mindam li wologol ande ngarebre tenne karamia. Amasawe Jesus miat orir merir olom pung oere wasil miat tilar matur meskelpe. Teresa sautina gna vare menyen vida Jesus turne dim God. Atau urdi sosebtan ini kodima satyu Jesus lele. Amasawara tawale mun Jesus murong tawita guni otara kendana mate erma fana bulgoro metele linu pa bulu oner me masol data bagel goro metele dan vida segi sane fan men bel riana turge ogoro ran fetila sante dara rabani roma fan melele rora el ofin pap tibil dia vitandan metele engselen God nebet min roro komorang asek segi Jesus sener mabusneti Ani ondang ayako ni motora. Riela fener mem netiai. Dau urjera tinggor nin cisa style ne. Nera kawa kambe bring ne. Nera gangen tekni. Ingo nera kara gilale bisa cisa siturna timko. Pai Thomas asala ne jiwala nin cisa skitiali lot membring ne. Ime vet namita nom tuple. Mama dau urjin nela matak lemerin cisa. Wala malkan wala lalan. Nevet min Jesus lotino kotino. Jesus nevet vida Thomas surnek melno nek monom tu. Fawera sener vetel no paner monom tu. Amo Jesus maban keleget nevet vida. No vetreng min kemi afurong. Niwa tole len kemi niwa fato kemi. Niwa ndang min kemi bo turgol ken dan mergal. Jesus nevet bileng min rasala. Ifan bafal sildel anen alnen kot kowe. Stil rase undem dia sir nambogar. Oner onom tu pida Jesus undem pida nambogar nener. Erwes nemen nolwar mongon kot lukula nerminimia. Sikim anum tu pida Jesus sifais. Kot neveti pida kemindel agosifro. Jesus motola marang ko pung samud bet lamasawin motra kindan okwarang.
Tani fan ito Olivet te gira salananon. Pas basnya ko kwa mo Jesus vida. Di fan da ko ngale o we ba fel fonondel. Ama saure Jesus melekal get. Ang chel ni rome fet vida real Jesus ma var kal get. Le bang ni ti wal ni o kel men bileng ti magine. Hingga tafal ini fet. Kung isang ulbijal masawe sa semua kalkel get irating gorna non magor bun bulan din itiwa ogam let narong ta lang men ay to siya malago bu ofu gorong sa semua fat miner surti mafan ne ichisos me vetrang ma fu gorong dal wilias ne pane chisas ilal ka tansar mi da fan da tawar le mun god siya fu gorong andang lolo Abu orang kaling arang mal les mungkin rasa ni orang te cisas te konom tu. Abu orang mafatwa ni naya sawaron din afan menden god. Imelame aman menen tambah orang te god o durgor setan. Imelame meres minra Kristin vidana lagang na minra tuar suri cisas. Singkoni kirong te okrama kon rakot ko neko meres vidane ko kweteo Kristin. Okwakwa kwen God libet bitanin o es monom tupwam suri Jesus isen miat golakan kanurnini. Power sala es andang bileng isen mito kwete Kristin gam o dauto ware ombo molfa lo burworong ombo farong sande. Namawang bitarang namin God bitane ko anganur wanda bitande lumbu denik. Osi bita Jesus ko lumbu denik. Pasti siya din Jesus kanda bitani ogwede inating God ofu orang afan melilis non. Niyo God kel wo ogwede watur Christian. Buk mun God nefeti min rasil del vida takle kueng Jesus kel melamaram. Kami njar orne amasal ni kel me ni oveveng ni. Rasil rasil nirwatan ende vida Jesus notifies near sawen ni ser sermine. Veteran vida nir levelap. Jesus meris ser ninin. Asi sewa tu meris Jesus niga visa ser nambawan kir. Si kemi ane de vida Jesus sifas kemi si lot kemi ni andawas was kemi dano ser lugule mati. Kemi o moli get levanan kot o fono tamat o fono malaklak o ilsiandia. Kot kemi resindiana sil del vida leo masawre mba afan liget ke. God niwet vida fel fono fel silwo fel kuka kurung dale ayre oweko. Mana nagine kamak mafetreng me okram fon rekot mkemi. Itaw lolokor mana nik mi dawala iswala nik mi tagamele indan lesur. Nik mi tandale o es mong vida sasare tai tamba fan liget ke. Among se otura iswala timya ko tambe vamenden kot. Yo meres nilamin suri Jesus nimiati welong anganur. God meramoni namun merena Lord Jesus. Wa avoy wege wata wega surongoy nina. Ta voy non Christ alonina. Nina rata in Christ, Nina kel suro mama, alovu imon Jesus.